Ele suafa manu malo o tātou li o Yesu Kiristo e watu ele li mo le whatarofa mo fuarofa atu ele i o le neika e au e kalesia a perpoi o tātou aima o uso Mom, now, and fire and God will put down for you and trust you and they cry out. In the name of our Lord Jesus Christ, I'd like to welcome and aloha to all now speaking friends, brothers, and sisters in Christ. Welcome to our worship service this morning. And thank you for coming. Ia e mwha peia le am le leo le atua na pule faso i fua le fua ua hae manui ai fua fuanga o ngā ua ma o le nao i aso mo atu le a tātou tāpo i atu le atu Ia pe pese o tōu ia te ia, i o tōu whai pesena ia te ia. Tala tala tuia o tōu i o na wāwenga umarapa. O ia lawa e ni o tātou sua, o ia rani mora whana whana sinoma. O mana sua ia e whāpapau rana whiangaina. O ia ukuna ia polo ai mai e turana e ake. Tātou whai tau whatasi. Mi atuia o tōu ia di, a wai le kapa o ia, a wai whakapau lava no nanofa, o wai se ngāti mawhaia o na tāwāti ni e mana ia di, o wai se ngāti faailoga o na te inga o maraka. Tātou te tāu. Let us pray. Thank you, O Lord, for bringing us all together this morning to worship you. And we ask your Holy Spirit to come into our hearts. Le tua whawhakatele o mātua. O o maia whatasio i mātou le neita e a fōu. E mātou te pulunona wina ai le a whio mai o logo ngāna pai. E e whapaieina le neita a kua inga a toa mo mātou tamata. Tumuina o mātou e ato tō. I mawhai ai o mātou wofu i atu le nei tāpo inga. I le nganga mai whamaoni lau. O mātou wala au e ala i lau swafa Yesu. Amen. Le tātou vira i le tua le pese ua se lausi kuma le lua. Mos te laus como le lua pese e tātou te pese ai leri.
Tātou kusipaitau I le neitai au, kusaei ma le kusipaitau aso a le kalesia o au. Ngā maua mai lea le tale velei a Iesu Keriso, ka maumauina le mameria mātaio, nōna mtau kua sikuru ma le ono. A mata le paitau mai le whai umu mua, ka ngata mai le whai kua sikuru ma mua. Our reading this morning comes from the Gospel according to Matthew, chapter 16. We will read responsibly from verse 1 to verse 12 in our Samoan version. Te yoro tau ko suma leono, a mata le whai tau ma le whai mua, ka ngata mai le whai ko suma le rua, Ngā tātou whai tau whera I ai, a whonga maia, I miso a whionka ia le tātou ori. No maia I leo le au wharaseio ma le au sākaio, o lātou tofo I a te ia. Whai mai, I a whaari atu I a te I lātou se faailoga mai le langi. O sa soia, a ia te o tōwhai ane. O taeo foi o tau whaiane, e wanga le aso. Ua o mumu mai, ma whaamaru maru fo le langi. O tau I lo na mātou wina a mio le langi. O whailonga o tau sanga tau te le ma whaia e. Usuara le ama le mui ruo, tae se whailonga. Ai ai se whailonga e watu I ai. Ngāru whailonga I rona e pepesa. Ona tua I leo I se nato. Ona ni wese. No atu I lea o na so I le tasi tu. O ngalo I a te rato na aveni a reto. Whetai atu Iesu I a te rato. I o tau. Ia matua o ese I mea whakawhetia e au whaisaio me au sasaio. Ngā tau whelawhela wha ai lea, o whape ane, o rana whetalaina lea ne ua tātou lea au mai I a reto. Ua sia fia Iesu, o
Mafetalaya suaileo ia trilato. Saili o to la foyai. O to ya fato suaititi. Minole au mai o to mi areto. Tau te le au la mona ea. Tau te le mana tua fo i a reto e lima, ma le toa lima ngafe. Pe fia ato na o tau foea. Areto foe vitu mai toa hana. E via te o tuea. Le la mona fa pe fea e o tau. E le o le a reto na o fai atua i ate o tau. Ia matua au este i le mea fa fete a le au fariseio, ma le au satu kaio. May God blesses His word. Ia whamanuia tele le atua, na nga whionpa ia sa tātou whaitau, whalongo iai, ia ia te ia pēr, vihinga, nei masa o mai o ia whawavau lava. Amen. O pese te laus pu mai tolu, tātou te uli ai ia tu. Te laus pu mai tolu pese. God of love, God of mercy, and God of life.
give you thanks this morning for bringing us all together to worship you. Thank you for your love and your kindness. Thank you for your blessings. Thank you for your help, our endeavors, and all the works that we do every day. We thank you, Lord, for the salvation you've done for us. And there especially we thank you for the death and resurrection of your Son, Jesus Christ, so we may live and live abundantly. Le atua o le alofa, le atua o le ola, o le atua o lo mātou whesoa so anisi. O mātou tuina atu le whaakai I lau fio I le neitaea. I lautoe au maia o le soifua ma le ola, o lau I kalesia ma o tangata, ta mā ma tina mātutua, sa mātou vala I futia o so. Au lea lava o e whaia wanoa le lei, o mātou toe māwhuta I te tono o māwhuta kua I le neitaea. Whaafutai le tua I lau whautau taima, ma lo wheso swani ua I kumanui ai, kua fuanga ai ngā sa whenga ai, o le nāwa yasu. Ia o ngā ruenga fo I matiuta, o le vala wina o le tangata. I lea whare whai ngā ruenga, ma lea ngā ruenga sa te tofi ai. Whaafutai le tua, o wāro maua lunga pēr. E soifua lau le lei, ta mā matina mā kutua. Sa whata o kolia foi I te tonu o whare maa. E whapea foi I te tonu o mātu ai. Le au o mātu mori mawina, lau o lofa la vea I le atu. I le soifua maua, ma le malosi whafowina o e toi whafo. I o lātou tino. Whaafutai le atua. No mea le lei o e saunia pēr. Nolo mātou o. Whaafutai le tele ma le ano noa I o au whaunianga. O lauta mau ainga ma susia. O e whamanui ai ainga loto o lau e kare sia. Whapea o mātou ainga uma. Mātou mau ai whamanuianga mai lau o fio. I sosi ngā ruenga ma sosi mea. Tātia e ai ainga tausi ai whanau. A pēr na I o mātou mātua o ta mā mo tina mātua. A taita mā. O lawe a ina pēr o e soifua mai oru. Wa mātou te tari tonu lava. Ro I ai pēr atua le ama. Ia maise o le fili mana au e wha oso oso. E soifua whatuatua o o tangata. Aro mātou mori mawina ma la ngona pēr le pai mai o le māwhana whana. O loa nganga o loa e musuina. Ia ma e lawe ai le soifua ma le o. Taile pua o lawe kalesia. E nei nu lotu, e nei au lotu, ma whai ei o na mātu o lotu whakasi, e tā whai ma vi ia lau suafa I. O lau ngā ruenga e ofo inga tuai le soifua ma le au la o tangata. E tau tua au auna I lau fio e ala I lau tala le lei a Jesu Christo. A tai au whamianga I o mātu whanau. Mai whanga wiki lo lātou tūpua. E o lo mātou molma wina pēr lo tausi, lo lātou ora. E whakea fōi I whanau nātou I ao ona. O e whapopoto ina I lātou.
E whaafitai ai la o fio le atua, no au whaamianga i o mātu whanau. Au le tau o lunga langa o la mātu whaafitai. Le soifua ma le ono o lo walo Yesu Christ. Au le tōmi ono na ia saunia mo i mātou ma le lalolangi a tō o te ngata angsa. Mātou mauai le ola fau. E meisi o lo mātou wala i ola e whaula. Mātou whapea. Maula ia i lau fio, lau lako vihina. O le whamanu ma le whanetanga. Nei māsa uma e o le whaula. Pangālawa lea leri i. E ui lava o i mātou o tau kerisiano i. Tangata whato tua. Tāri tonu i lau fio. Toi tū manu mālo Yesu. Iau tangata le anga lawa i mātou. Tangata e whaso e sā i lau fio le tele o teimi i māsi. Au afo i e tele au teimi i mātou te whatuatua na. Lau fio ma lau fino ngau. Nea e whaia pēa o mātou mana. Whaia pēa o mātou tūne nauna. Mātou te tino atu le atu. E ai lawa se kasi e tonu lau si o whanka. E mātou au auna, māru due. Whatai tae a rungu. E le wha maoni fo i tiute. E one e tofi me walau ina ai o mātou tanata. E ai fo teimi i mātou te tau te tala ai. Ia mawhaia whamtalanga e a whaina i loto ma le mona o uso a tangata. Tene fui o teimi, ia e mātou usolo o mātou loto, o mātou tangata i mea o le lalo langi nei. Ai o mātou le sa ili lava i lau fi. E mau ai le tonu o mātou whai unga. E mau ai le sa o mātou matau. Ele taimi e ua whai fili ma o mātou te ta. Au mātou le te talo atu i lau. Papai le fo i mātou i whaita uina o au mawhio. O ai mātou e whaatonu ai o mātou lau. Mātou vai fo i e te talo i lau. Le atu ai. E mātou atu i o luma i le nganga whaamaurau. O mātou se se, o mātou wana sala i o tātou mātou. Ai tau lava o le totu. Ma le tino pa ia o Yesu te riso o mātou. Whaamangaro ai mātou kūmalawa o lau whanau wana sa. O mātou o atu, ki le nei tuas. Le atu. Vai le ai lava sesi o mātou e le mana o mia lau whaamanu iana. A lofa mai ai nei fonga se e whaamanu ia. A manuia mai mātou umalawa o lau whanau. Ainga loto o lau e kāresia o mātou ainga ta māma tina o lau i whanau o mawhai o na mātou whaitapo inga. Fatasi le nei taia. Le lengi mai au whaamianga i runga i e mātou. E e whaamanuia i ngā wena SS. Tiute o walawina ai i tamata. Ngā rurue ai e maua mai ai manuia mai lau fi. E ati jae ai aina ma le tausinga o whana. O ai lava o lomana o mia professor Saili le. A pātu o aola. O ai foi se kasi, o mate la inga, fia ai ma fia fei. O fia maua ni ngāwe. O nao lau fio e toa ai, o mate tangata le. E a loso mira lau whanau. O māu ti ngā mātua, o lau whanau o lo whātua o ni. E tono o whare mai whapea ti tono o ai. O lo tau sa hili pea se māro longa. E toa file mua o mawhianga o le tino. A whaina ai le mawhawhau ma le ngā. Ang le leila o fi.
Ia apa atu o au molo mana sa marolo. I whamanuia I waila au ma fuala au. Whamanuia I tonga fitina. Wala atu ia au li I mata maita e whama. Mau ai le marosi fōu o tangati. Ulai mai ma vi ia bea lau fio e jau. A mawhana whana le nganga o lau fio le atua. Ia inga o motu sia mawhtanga pele I loti. E iai bea lau fisoasoani ia I lato. Le ngalo le matu te talu. Le matu watu nu pelo sa moe. Ma ona lau whanua lanu lau awa. Ma le sani ti o atu. A mātou whana nau mai ai. A mātou tupuanga. E le ngalo I o mātou ngana le apu. E alofa mi. E whamuia I o na lau ele pa sani. Whamuia I o mātou ai. Whamuia I o na taitai. Ia lātou maua pēr le tō whā mai lau o maua le nganga o lau o whio. Tai manuia ai whainga malo. Whainga nuu ma whainga ai. O wā manuia e tele mai lau o whio. Ia ngaro fo ina mātou te talo. Lea e kāre sia ma lea whakawhaika ulaka. Tofi na ai au au. Tai le ola whale nganga o outanga. Ang le leila o fio ma whamanuia ia I lato uma. O ai le marosi le tino le mako whau. E siri lako le marosi whale nganga. E tai ai le ola whale nganga o tangata ia maua pea nganga. O ele kua malo malo. E neila o langi whainga tā. Ma le tele o pili maana au o lo lama tia I pea. Le ola whatua tua o outanga. E a lofa le tu. Ia e soaswani ma lavi a. E alu o lau tala le leile nei aso. E alu ma le manu. Tō whasi lau ngana. E mātou maua pēr upu le lei. Upu mai lau fi. E tai manui ai. E fō lau ngā outangata. Ma au de karesi. Mātou te tāwa fōi mo le nei vai aso le atua. Tai te ina ma whatau tai e lau fio fua na umba o ngā wena me whi au. Ta lau whanau. E iai pēr lo whine mu. Ma lo manuia e runga I a mātou. Tai mi o luma a mātou whanau longa se upu mai lau a whionga ia. La unga lau fio. Tāla le mātou whanau. Mātou whanau ma le maninga. O e wheta rena. O le nā le mātou o lenga o le mātou te tāna. E la atu I lo lawa suafa Yesu. Whai e pēr lo lawa whinangana. Kai aua lawa so mātou whakatau ana. Lo lawa suafa Yesu o mātou te tālo atuane. Amen.
talo mo le foai. Tai lava le atua. E au whaamianga o e whaamui ai o mātou tangata malau karisi. Isi ia o au plota mau aina, mātou toe ofo ina mo lau se au malau ngā weu. E whapa ia maia whatasi ai o mātou tangata. E ala lawa ia Yesu o mātou tala. Amen. O le tātou launga e le suat mamalu o le tua te mau, o le alo ma le ngāo pa ia. Amen. Our meditation in the name of our God, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mawal tātou matua e le tusi sa tātou whaitau ma whaalonga iai. Ma te iolon tāu kua sipuma le ono. Au e whaiupu e lua ma e whaiupu e tonu. Au te whaitauina. A ua tali atu o ia. A o le afi o tō whaiane. E lau fie. Ua ua mumu mai le langi. O le tae au foi o tō whaiane e wanga le aso. Ua ua mumu mai ma wha maru ifo le langi. Ua o tō i loa na mātau ina mi o le langi. A o whai longa o tau sanga tau te le me whaia. Our text this morning from verse 2 to verse 3. And Jesus answered, when the sun is setting, you say, we are going to have fine weather, because the sky is red. And early in the morning you say, it is going to rain, because the sky is red and dark. You can predict the weather by looking at the sky, but you cannot interpret the signs concerning these times. Our theme is one. Saili ni faailoga. Saili ni faailoga. Looking for signs. Noa maea ona whanga Yesu le moto o tangata. Le mori mau o mātai. O lato uma na ai e whaafe o tāne. Ai e lei whaita wina ai pa whine e matamati. O lona wina. E si li atu ma le whaafe o tamata. Na whai ai e Yesu le vāwenga i a reto e fitu maia. Ona ai lea o i lato uma o maa ona. O fue toi aina o tutumu ai ato e fitu. Ona tua lea Yesu e moto te ngata e malanga esi. Malanga i le nuo makatala. Le nuo makatala, le nuo leo Maria. Maria lea na tulia Yesu te moni e to fitu. Ai o ina i le nuo lea na whesilingia ai le au fraseio ma au sātukaio Yesu. Whaari mai. Nei mātou ni whailonga mai le langi. O le au fraseio. O le tasi lea i tu ai no hita. Tangata sa wha maoni. E wha ma maru sanginga wha le lotu ma tausi le lotu utaia. Sa tali tonu fo e pule le atua. E whai le fina ngaro le atua e le whatau nuina o le misi. Sa tali tonu fo e to e tuo e uoti. A le ane le tu. Wa whaalango lango i uputu.
Whaalango-lango I manatu ma tala whatu o tangata. Ai whaalea o ngā ina, lea whionga lea. O le ausa kai. O le tuainga o Satoka. Tasi le tuainga I utania. O le au whaitaulanga. A tau talia tu spaia. A te te I ukutu. Pei o fia I ai au wharasai. O ta ofi o la tu se sea. Mai le to e tu tangata oti. Le ai se amanga. Le ai fo I amen. Tai tai lopu I tai. Ai fe te na I tai tunu. Ko linga mai e a wa'al tispaia. Ai le malama ai. Te punga whakasi. Ai ta ofi e se. Au lea o tasi o la loto. Tasi o la ta ofi. Ia tofo ina Yesu. Ia wheseri ngia le li. E winga I faailoga. Ono le loto. O le loto whaalele lei. Le loto o le anga. O le le fia ia Yesu. The Pharisees and Sadducees are same people. They are all Jews, but different beliefs. They opposed to one another. Yet they were united in their joint hatred of Jesus and his teachings. Hatred of truth. They were trying to test Jesus and his teachings. They asked Jesus for a sign, and Jesus responded, "You can predict the weather by looking at the sky, but you cannot interpret the signs concerning these times." The signs that God gives to all the people. Ia tofo ia Yesu mana. Oi, ia Saili ni faailoga ia Yesu o uma na lata uvaava ai. Ma moli mau vavenga te tele na whaiele. Ma ia te tuli te moni. Pa maro loa e mamai. Na whawhanga te ngata e tō tele. A whainonga ia mai le langa. A o lea lama e te sili ia. Ni whainonga. Lea te tari e Yesu. O tō I loa. E mata wina a mia e langa. A o whainonga o tau sanga. Tau te le ma whaia e. Tau le ia Yesu. O tau o tuku lama e anga. Ale muri lulua. A leo o mai e Saili mai faailoga ia te I. Angata tai loto. Whai tau le tuspaia la fono a mosa. Ai le tai tonu I le atua. Le alo o le atua o le Mesia na wina mai e le atua. Lesi tu mata mo fie o le tali a Yesu. O whate ia o wharesei o manau sātua. E mai Yesu, e lea watua ia te o tau se whailonga. Wa nā o le whailonga o iona e te. Nā le wina, e o lea whetalai nā lea. E o lama I lau so. E leo marama lama. Only sign he would show them, he was the sign of Jonah, the prophet. What does that mean? So now the whailonga o lona to e tū manu maho. O lo whailo I le tala I a Iona. Sai manamo le I le tolu aso. A le whaatusa fo le nao le tolu aso. Sai ai Yesu I le mutu o le tū mau.
the sign of Jonah, or the story of Jonah, which refers to 3 days in the belly of the fish, just like 3 days that Jesus was in the tomb. The sign of resurrection. Faailoga o le toitupu o Iesu. Whaimata na mana malama iai le au Farisaio, ma le au sa tukai o Asia. Ono lea hita lava ia Iesu. E lea fia i awa oma, ma ngā ruenga whaola na saunia i Iesu. Una whamanatu lea ia Iesu lo lauso. Io tau alo ese. Alo ese i mea whaafete a lau Farisaio. A lau sapukai. Ia ale mea whaafete. Ia manatu ala uso o. Sau noa Iesu e wima le awe. Ele ai. O wala le au moia ni lato awe. Le leo le mea whaafete. Whaonga ina i awe. Ele ai. Ai o wao o ma le au Farisaio ma le au sa tukaio. Ia lato alo ese mai ai. I matala. Whae tete ia o me pelo ma tau whaasise. Farisaio ma sa tukai. Io winga le nao whetalenga le. O Iesu. Na o me se sera au Farisaio ma au sa tukaio. Ua whaate tele ina. O mawai. Ore ani mea te taunu. Ia whatu tu. Tari tonu. Mori. Ia ngā o onga e manuia. Whaola ina. Ore whamarosi e Iesu. Aua tau te whatu. Tau te lea la mona ea. Tau te lea mana tua ea a reto e lima. Mai tō lima ngāwhi. E fia ato na o tau fue ai. Ai a o reto fo i e fitu. Mai tō whā ngāwhi. E fia ato o tau fue. Jesus says to his disciples, guard yourselves from the yeast of the Pharisees and the Sadducees. What does it mean? Jesus was warning his disciples, not from the yeast used in bread, but from the false teaching of the Pharisees and the Sadducees. Me karesi, sa mo uma, o le lutau le nā mo tātou uma le au whātuatu. Ua tātou te whātuatu o te. Ia tātou la ngona ina. Mana tua le lofa tele o le tua. I loso i fua ma lo tātou o. Whailo mai a Iesu. Tātou te le tau Saili. I whailonga mai le langa. Ia tātou aro ese. Aro ese mai iao o se se. Tāla wha. Upu tau wha se se e tamai. Leo taas solo le awai. Leo langa I tono langa I kaisi. Na ia whatu tu. Na ngona ina, na manatu. Na whailonga sili me ina. Se aile no loto. Na tā ua o a ona loto. E whailonga o le lofa tu noa le. O lona liu, ma lona toi soi fua manu. O le whatu o tua fo. E au maia ia I tātou whailonga I tele. E ia whaali mai ia I tātou. Ala o whina ngaro le. E whailonga mai le langi na whesili ai tangata ia Iesu.
O tautala ai le vangalia Ioane, lea ie. Au mai ia I mātou le nā au reto. Le ai tale Iesu. O au nei, le au reto o le o. O le sau ia te au, le fia ai le vai. O le whātua fo ia te au. Le tua fia ingo le. O le au reto o le o le nā. O le whailonga mo le nā. O lava matutoe mo oe maki. O le tātou ai I lea au reto mo tātou whiinu I lona toto pa ia. O le whātau nuina lava le. O le tātou talia. Tātou tua. Matari tonu. O tātou li o Iesu Kristo. Amen. Failonga si. Failonga mai le langi. O le Mesia. O le alo moni o le atua. Na o foina mai o na soifua. O na lona tino o na wha momo ina. Ma lona toto o na wha malini. Mo oe mako. Tātou. E kāle sia pele. Ono le. Whakafonga mai. Lupo o le whatanunga o le taisuampa ia o le tātua ri o Iesu. E pei ona ia mau ai. Mai le apostolo pau. Wau foi na o mau mai le ri. E mea na utuna atu ai atu o tau. O le alama po na whaalate nai le ri o Iesu. Ia tangu ai le aretu. O ia whakatai, tofi ai lea ma whaia, nā tango I nā ai. O lo tino le nei o tofi ma sui o to. I o tō whaia le nei lea ma whamanatuna I ata. O ia whakefo I le ipu I o uma na ai o whapea. O le ipu le nei o e whengai ma fau lea I o tofi. I o tō whaia le nei lea ma whamanatuna I ata. Ia so umatu ke whainua. Wa so umatu ke ai le nei a reto. Ma whainu le nei. Tau te faailoga kuai. Te maliu le. Te ia whio mai. E o tātou tātou. Le atua pa iai. Au mātou wanga ngaia lo laka. Ngona rapa le masias le utana. Wa le whaakusa ria lo lofo tele mata. Au mato wa bioma na fu o e silofi. O le te talo se e whamangalo mai. Lau e karesia mo mato tana. Mato te talo I o ngano sa ia se ia fio ifo. I lunga o au me alofa silisili o le aureto o male waina. Ia mato tamo fia ai ma whinu. Ia e whapa ia ina o mato tana. O le mato whafte tele ia su te wisi. Lou lava soi fua ato toa na ofo ina mai. O lou lava tino pa ia na wha amo momo ina. O lou lava tino pa ia na wha malini ina.
mo le faailoga o matou tagata o mau ia o tio le viiga le whamanū ma le whanekana. E masu mai o i whaola whaomaunga. On the night when Jesus was betrayed, he took the bread and he gave thanks. And he said, take this bread. This is my body was broken for you. In the same way, he took the cup and said, this cup is a new covenant in my blood. Take this and drink. Lelava po, palate nai le rio Yesu. Ia tama ai le areto, o ia whaatai o le tofi ai lea, o ia. Nā tama ia I nā ai, o lo tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia le nei mea ma whamanitunga I ata. Ka pia foi le ipu no umo na lako ai, o whapea. Le ipu le nei o le whenai ma fau lea I lo toto. I o tō whaia le nei mea ma whamanitunga I ata. I aso uma tō te whainu ai. A maua le areto ma le waina ka ofise o tātou kahia whatasi.
Lele, o sa ua sa o mo mai, e pono le ale sira sa o mama, a kasi mariste o pai au, sa mo, ole sa ua, ole o mai whakas, o i tu ainu, o lanu mga mana, e o mai whakasi i le mea kasi, e osi ai ka poina i atu. E se mata mo fi. Ma ni. O se le mona pa me tia. E leti oa. Kau tala i koe se lama. Se mea i ngā mata mo fi. O uso e nofo whakasi. E upu e pese. Yes, I was doing my best. And my purpose, we are the church. We are hands and feet of God. Tatou, o le kalesia, o le aina kasi o le tu. Tatou o lima, ma vai o le tu. Lima ma vai o le tu. E faailoga lana tau le tātou te tātou. Mea tua e CCCAS, tau tia lava lau whio marua. Ea o mātu whamanatu ina te iaile nei kai au. Ua mai ona mātu whakam ina lau polo ina. Ai mātu te tāu pēr i lau. E ala I loa nganga I mātuka ina o mātuka. Ne ia kasi I mātuka. I le whātua tū, e whātau ina, lau tēnā ngā. Ia whai I mātou, ia vea I mātou o lima mawai o lau te au ma lau ngā wana. E ala I lau tāra ina. Familia nei au. Mea o te toe, a mā ngālo mai I mātou leo. Mātou te taro he, ngā lātu loura ma suafa Iesu le li, male whaoa. Amen. Ngā tātou I atu I atua I le pese e 5 maitasi. 5 maitasi le pese. Ia